Inhlikani na ku kamukela muyingiseri eka nongonoko mahungu wa tiko a xi etlele ka Munghana Lonene FM komandlela SABC khense swinene kuseriwa karhi mutirhikulori Vungi n'wana Timaluleke i nongonoko wa ku hlawuleka wa tiko a xi etlele lowu nga languta eka timhaka ta mbuyelo wa nhlawulo endzhaku ka nhlawulo wa siku ra tolo. Vito ra mina ndzi Tinyiko Maringa kusuka at the ranch esentareni lomu timhaka ta mbuyelo wa xifundzankulu xa Limpopo u ti vonaka kahle kusuka le xikrini na ni fambi ni ri nexe na mutirhikulori Khalanga Phet Mathebula. Inhlikani Butpet inkomo Tinyiko inkomo ne le ka wena miyingiseri ka vula siku leri vanhu va nga le ku languteni tinomboro Tinyiko ku la ku vona ku hisa ku yini mahlweni famisa sweswi ku fika kwele ka awara ya mbirhi kambe ke namhlave va koho no ka ni nga tivi ku va nghena sweswi kumbe va kwini ke mhlava va ta va karhi va ta le ka hafu kumbe awara ya 12 a khetsa swinene sweswi hi ngo va hi karhi hi hisa mahlweni to leswaku kuna hi fanele hi ya mavhengeleni i ntiyiso a hi sunguleni hi hundza hi la ta vuya hi yisa mahlweni ta ka leswi Inkaya timinetse kusuka eka awara ya 12 i nongonoko mahungu wa tiko a xi etlele ka Munghana Lonene FM komandlela SABC hi nge se sungula hi ta va hi karhi hi kuma mbulavurisano lowu va IEC exifundzeninkulu xa Limpopo va nga va na wona manana Nkarhi Mateta va karhi va languta eka leswi va nga ku tirhisiseni xiswona loko ku langutiwe eka mbuyelo loko wu karhi wu nghena hi ta va hi karhi hi vatwa enkandziyiso lowu taka hi ndlela leyi. Well, thank you very much. And good morning to all the media houses, as well as our leadership of various political formations in the House. It affords me a great pleasure to update you on counting and capturing of results progress in Limpopo province. The update, as the program director has indicated, will cover the process, thank you. The process leading to results slip being on the leaderboard, counting and glitches and interventions. First, the process leading to results being on the leaderboard. Counting of the votes takes place at the voting stations immediately after closing. Results slips are completed in duplicate. One copy is posted at the voting station and the other copy is transported to the local office of the IEC for capturing. The results are captured and the result slip is scanned. Auditors who are deployed in all the local offices audit the results to ensure that they are captured correctly and are a true reflection of what is on the result slips. Exceptions are dealt with timeously so that the discrepancies are cleared. Now we go to counting. Counting of votes started after voting stations closed. Most of our voting stations have completed counting. The counting process, which entails verification, unfolding, and sorting, reconciliation and actual counting and result slip completion is still taking place at some of the voting stations across the province. The following districts are affected by delays in completing the counting process. In Mopani, one voting station in Greater Letaba. The challenge there is that apparently the party agents or political agents are disagreeing about the results. So we cannot allow that result slip to leave that voting station until all the agents agree that they witnessed the counting and the result slip is what they saw during the counting. So we might have to reorder, to order recounting in this Letaba voting station, simply because the agents are simply not agreeing with what they are seeing. So we will be happy to order a recounting in Letaba
in that particular voting station. In Waterberg, 2 voting stations are still outstanding in Lephalale municipality. 2 voting stations are still outstanding in Modimolle Mokgopong, and 1 voting station in Bela municipality. In Capricorn, we have 4 voting stations in Polokwane municipality, and the following are pinpointed for Polokwane municipality: Ditlalemeso, Huiti High School, University of Limpopo, as well as Mapadi voting station. Both Sekhukhune and Bembe districts are done. And as I'm talking to you now, the result slips for both districts are being transported to the local municipalities for capturing of the results. Glitches and interventions. The VMD issues had a knock-on effect and resulted in long queues in some voting stations. A troubleshooting team was deployed strategically from the Results Operations Center to go and assist with the queues. This intervention assisted greatly as the queues started moving. The following was done by the troubleshooting teams to deal with the long queues: enforced streaming and splitting of the voters' roll in voting stations that were not designated as voting center, as well as usage of additional materials. The long queues at the University of Limpopo was as a result of students going to the voting station at the last hour of voting. So on that note, I sincerely wish to thank you very much. This is the progress that we are making. We are looking forward, and we are hopeful that by this evening, most of the results will be declared here in Limpopo. So far, we have not really, in all municipalities, completed our process of declaration of results. It's only a few that have declared results. Thank you very much. Isweswo minister wamkana lona FM inongona ko hlawuleka lo kutisala ka wonhle kan lo vala vambatwa emtshamaxitulu wa IEC a Limpopo va khavanyika xiviko ku ya hilaha va nga tirha ha kona kambe ka ya va kha va kombisana timhaka ta ku ka ha ri na ti voting district kumbe voting stations leti nga se lulamelaka mhaka yo tika hi leyi le Lethaba a Mopani yi kombisa ku timhaka ta leswaku va kombisa ku ti political agents kumbe vayimeri va mavandla ya tipolitiki ve le ku tsandzekeni ku pfumelelana hi nomboro leyi yi nga leswi swi nga hetelela ku va susumeta leswaku va hetelela va tikuma va kha va tlhelela va ya hlaya nakambe eka xin'wana xa xitichi xo votela ka xona le a Lethaba eka xifundantsongo xa Mopani kasi ka Waterberg na swin'wana swifundantsongo swa Limpopo ka ha ri na kun'wana la ku kayivelaka ku katsa na le a Lephalale na le Modimolle kasi yin'wana mhaka leyi nga languteriwaka ngopfu i timhaka ta masipala wa Polokwane xikombiso laha ku vulavuriwaka hi timhaka ta ku fana na voting station yo fana na le a University of Limpopo na yo ya salele ndzhaku loko swi ta ka timhaka ta ku va yi hetelela yi gimeta mitirho ya yona hi ndlela yeleyo kambe to tala ta switichi swo hlawulela ka swona se ve le ku fambiseni matsalwa lama ya ku tiyisisa mimbuyelo ya kha ya fikisiwa ka timasipala teti ya yisiwa ko ku va ya ta hetelela ya captureiwa ku va ya tekiwa kumbe ya hoxiwa ka nhlayo leyi nga ta hlayiwa eka xifunda na le ka rixaka hi ndlela yeleyo tinyiko maringa u ya mahlweni na lavuyeni lebyi a nga na byona kusuka le at the ranch kambe hi nga siya ka yena a hi sunguleni hundza laha Enka timinetse kusuka eka awara yeleyo ya 12 wa ri ka nongonoko mahungu wa tiko a xietlele ka Munghana Lonene FM makomandela SABC la ni nga tshama kona ni tshame na manana Lindi Wilson kusuka eka vandla ra DA kusuka le the ranch la hi vonaka timhaka ta nhlawulo. Ma'am, good afternoon, welcome to our program. Good afternoon and thank you for having me. Thank you so much. How are you feeling?
I think we're all pretty tired. We've worked through the night. We've been up since early tomorrow morning. We've worked through the night, and we've gone well over 30 hours now. But not feeling bad. There's some positive results coming in. Quite excited. Obviously, still a very long way to go, though. Yeah, maybe let's start here. What's your take? How are you reacting on how the voting has been from Monday until yesterday? Obviously exhausting. The 2 days of special votes, Monday and Tuesday, weren't bad. Obviously, the election day yesterday, we saw a lot of complications. Under-resourced voting stations, people having to queue for 9, 10, 11 hours to do their votes. Into the dark, into the cold. But, I think overall there were a lot of problems, but I don't think any of those problems were totally detrimental to the integrity of the election. We don't feel that the integrity of the election, certainly not in Limpopo, was compromised overall. And, the people of Limpopo are positive and determined people, and they came out to vote in numbers. So that was very exciting. All right. I can see the numbers now as Limpopo are at above 11%. How is the DA working? How do you see the numbers? Well, it's actually got quite exciting. As you said, we're only on 11%. It is a very, very long way to go. I don't think we're going to get a real picture of trends until we sort of get up to the 45-50% mark of counting. We are running now neck and neck with the EFF and have been since early hours this morning. That's exciting for us. Yeah, yesterday I had John Steenhuisen saying that probably our country is going in coalition. What's your take when looking at the province? Do you also see us going in coalition, or? No, I don't think that's going to happen in Limpopo. This has always been pretty much an ANC stronghold. To deny that they're going to not win this province or have to go into a coalition, I think is being a bit blind. I think we must be realistic. So I don't think there's any coalitions on the table. I don't think that it's going to be necessary. But we obviously will form closer networks with a few other people that are the new kids on the block. Do you see yourself as the DA maybe coming to be the official opposing party in the province? Well, we're trending close, and we're giving the EFF a run for their money, so that would be very exciting for the DA. But regardless of that, we are getting information and counts in from our various stations through our own structures now, and we have seen quite remarkable growth, so we're very excited. Maybe we can break down that, looking at the stations and the district where you are getting the information from, how are things going? Okay, so if we look at the Elias Motuli, Ephraim Makhari, that area of Sekekuni, we've shown some nice growth there. In the Capricorn district, a couple of areas where we've shown good growth. Palabora, Maroling, Zanin. We're very excited by the outcomes there. We've shown quite considerable growth, and we are very excited. Just this morning alone, we've taken away 4 VDs. One in Tabazimbi, one in Makada, one in Lepalali, and 2 in Bela Bela. So, it's not the ward, but it's the win. And I think the fact that we've taken those VDs away from the other parties is very good for us. It's definitely significant in that the DA is now definitely growing, and people are going to put trust in a party that can rescue South Africa. So in those 4 VDs that you're talking about, that are done now? Those VDs, that's on our system. I'll count it. I don't know if they're showing here. Unfortunately, the numbers that we're getting on the screen here are province in total. Those are numbers we're getting in from the guys who are monitoring for us at our provincial office. And we always get very, very excited when we win a new VD. Even if it's not a ward, a VD is a growth. We've taken some from the ANC, we've taken some from the Freedom Front. I think we've taken one from the EFF, so that
the DA is up and we're very positive. All right. I don't know whether to say that I like the positivity, but well, thank you so much for talking to us. Thank you for having me. I hope we're going to chat again soon. Yeah, definitely. Thank you so much. Thank you. Inkomu valava burisana vona Manana Linde Wilson lava sukaka eka vandla ra DA va kombisaka leswaku loko va langute eka tiphesente leti Khalanga loko va langute eka tiphesente leti nga kona sweswi 11 wa tiphesente ku tlula la xifundzenkulu xa Limpopo leti loko va langutini swi nga ku fambeni kahle eka vandla ra DA va kombisa leswaku swa tikomba ku va swi koteni ku va yiva eka mavandla lawa yan'wana yo tanihi vandla ra EFF na vandla ra ANC kasi va kombisela leswaku ku na switichi swa ku votela eka swona swo tanihi le Makhado lomu va nga na le Thabazimbi lomu se va nga byeriwa leswaku va le ku tirheni kahle leswi va nyikaka ntshembo wa leswaku va nga ha va tirhi kahle kumbe na ku va vandla ra DA ri nga ha vuya ri va vandla leri kanetaka xifumo exifundzenkulu xa Limpopo kambe va kombisa leswaku vandla ra ANC ri tikomba ku ri rona leri kotaka ku va ri karhi ri rhanga emahlweni eka xifundzenkulu xa Limpopo hi swin'wana leswi va nga swi khumba kambe va va tsaka na hi leswi va vote va nga humisisa xiswona loko va karhi va vota eka siku ra tolo Khalanga. Tinyiko ne ku tivutseni ku va mavandla politiki kwala u nga na voko bona va ri yini lavan'wana hi ku minkarhi ya ku tala loko kha ni yingisela kusukusela nampundzu va kha hayi ka ha ri mpundzu tinomboro tato to kambe ti le ku cinceni ta kha ta ha voyamela matlhelo man'wana tona loko munhu a karhi a languta hi tiphesente ku loko sweswi ni karhi ni vona ti over 100,000 wa tivhoti leti nga hlayiwa sweswi kambe swi nga va ku ri ntiyiso 10% ka ha ri tiphesente te le hansi swinene ku va nga kota ku va vula ku ri hi le ku tirhiseni ku yini ku nga va mavandla lamaya lawa ya tikomba ku ya karhi swi tikomba kahle tinhlayo ta kona ti nga henhla swinene. inkomo nsesi wa mina Khensa swinene muyingiseri wa Munghana Lonene FM i tinyiko maringa kusuka le at the ranch eka laha ku nga le ku langutiweni ngopfu ka timhaka ta nhlawulo exifundzenikulu xa Limpopo a hi ni ka va commission ya ndzingano wa rimbewu hi amukela Budjabu Baloyi hi twa ku tanihi commission vele ku voneni ka yini ku fika sweswi loko hi languta ka timhaka ta nhlawulo lowu Budjabu nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Nhlekani potete na nhlekani ka vayingiseri va Munghana Lonene FM. Tolo a ku vona ka tilayini to leha kumbe mintirho yo leha ya vanhu lava va komba ku tsakela ku la ku vota tanihi commission n'wina mi le ku voneni ka yini kusukusela loko timhaka ta nhlawulo ti sungurile Musumbunuko ku fika namuntlha laha hi nga kona. Leswi na vona swona potete i timhaka ta ku ti-glitch ka IEC timhaka ta ti-scanner loko hi languta hi sungula because mostly hina hi sungule tolo hi va 6 a hi ri ti-polling station as a commission throughout the country a hi languta ti-election letiwa n'wana n'wana loko hi tsalela na ti-message a hi coordinate ti-message letiwani aka ti-group ti-WhatsApp chat ku humelela hi laha mi nga kona tilayini ti lehini kun'wanyana kuma ku vanhu a va nga swi twisisi ku vanhu lava nga na vana lavatsongo leswi hlangi swi tsinini va fanele va jamisa tilayini vakulukumba van'wanyana lavakulukumba va fanele va jamisa tilayini kun'wana laha a hi fanele hi fa hi pfuna CEO ya hina Limpopo xifundzeni xin'wanyani vasati va vanharhu lava va saseke mirini kumbe ku tika a ma tshamisweni ndhaku layinini because the presiding officer a va yi tivi milawu yeleyo so a ku na ku la fika la hi nghenela ni ti vutisa ku laha ko hi nga ri kona ku problem yi ve njhani tin'wana tilayini van'wana va votini until va 10 o'clock a ta ri lehini tilayini because it is scanner also na ku ka va nga understand the voting system ya tibaro tinharhu vanhu van'wana va fika va vutisa swivutiso nkarhi wo leha hi kuma ku na ti-presiding na ti-agent a ti koti ku twisisa ku humelela yini kun'wanyana so na ku mabokisi ma tala loko mabokisi ma tala potete va fanele va yimisa process hinkwayo va fonela IEC mabokisi a mi le ku teni va kombela hina va commission hi kota ku va pfuna because hina access na vanhu vo karhi ka IEC ku loko ku na problem aka voting district ya so mi nga kota ku va ku munhu le ku teni munhu a nga kona a nga le ku fikeni so a ku ri ti-challenge leti ri kona potete mara vana a va ti byerini ku va la ku vota lexi nga hi tsakisa i vanhu lava ti byela ku a ni nge suki layinini nakona kun'wanyana pfa u kuma titsotsi potete yin'wana voting
station ku na vanhu lava nga retire va ha ri kahle kumbe ti-pensionara na ti-pensionara va ta va mbale mpahla ya vona ya le mintirhweni as if a mintirhweni kuma community ku byela ku no phela munhu loyi a nga ha ri ku tirheni munhu loyi lo timbalela mpahla liya ku va ta kota ku ya mahlweni layinini ma vona vukuruku byi hinkwako la misaveni botbet so those are the things leswi swi nga endla ngo ni some of us hi hleka ku look why va fanele va endla something like this so kuma ku van'wanyana va lombetana vana and then van'we va sa identify ku hayi mani n'wana loyi nga i ta ku hlanyana la voting station because va discover ku va tlurisiwa those are some of the things it's a minor thing mara tilayini ti chavisa botbet that's why some of us most of us van'wana va tikoliti ta mina va ku vuya hi 9 o'clock mina ni vuye hi 7 aka voting station ni nga sungula na yona 7 point walowo kusela ka tolo botbet va 8 ku ve hikokwalaho ka hina swi ri na nkoka ka n'we tanihi khomixini loko ka hetisela budyavu ku va mi tikuma mi teka xiboho xa ku tshama ku za ku fika nkarhi lowu swi na nkoka swinene botbet mi ta tsundzuka in the past ku na recommendation vumbiwa bya hina byi hi nyika matimba as commission ku hina hi pfuna IEC as chapter 9 association not only hina ntsena human rights commission a yi ngheneleli ni languta timfanelo ta ximunhu ku xana ta hloniphiwa na mi ta tsundzuka ku hi 2019 after the election hi nyike recommendation yin'wana ya matimba swinene ku botbet hinkwavo lava yisaka tilist ta vona aka IEC a ku fanele ku va na nawu va languta ku xana swa rimbewu swi tekeriwa enhlokweni na vanhu lava nga na vutsoniwa xana va tekeriwa enhlokweni na loko mi languta IEC na sweswona yona IEC yours it's one of the things leswi nga swi vona the voting station leti ni nga famba tona hinkwato botbet a ti fambisa hi vanhu va xinuna and it's a problem secondly vaxisati a va ri ka majority mara vavanuna va le ku lideni leswi swi endla ku ti-mindset letiya ta ku vavasati va nge swi koti ku fambisa ti-voting station i problem leyi IEC yi creataku leyi hi fanele hi tshama ku hansi hi vulavula na yona xa vumbirhi botbet i ku xana hi hlonipha timfanelo ta ximunhu more especially not vavasati ntsena na vatatana lava kumaku va ta laha ti-wheelchair va ta yini xana va tekeriwa enhlokweni na loko hi vulavula ku ringana ka rimbewu swa tekeriwa enhlokweni ka ti-polling station na some a swi nga tekeriwi some hi lo ze nghenelela because a hi famba ka ti-polling station to tala so hi swo swi nga hi pfuna ku hi kota ku vona ku ndzingano wa rimbewu na ka hina ka ti-commission leti nga kona wu fanele wu sungula ka hina ku na n'wina hansi na n'wina ka munghana lona mi ta kota ku vona ku ti-chapter 9 association leti wa public protector va IEC ti na ku endla leswi nga swona leswi va swi vulavulaka every day so loko ku ri hina hi endlaku ti-mistake letiwani then hi fanele hi kombetana hi ndlela leyinene se hi tshama na yona IEC va ta hi kuma report ya hina hi va kombeta ku ku na ti-gap na ti-register ta vona a ti nga ti kombeti ku xana because one of the things botbet ku na vanhu va LGBTIQA+ community va chava ku humela handle hi mhaka ku a va seketeriwa kumbe nseketelo lowukulukumba list ya IEC swi nga kombeti ku loyi wa xinuna loyi wa xisati loyi i mani loyi i mani so hi swona hi fanele hi tlhe hi tshamaku na swona that's why hi observa ti-election letiwa ku hi pfuna tiko ku ya mahlweni ku hi acceptana hi swa rimbewu swi ya mahlweni a hi languta swa rimbewu hina human rights commission hi languta timfanelo ta ximunhu hi ku angarhela budyavu ni khensile swinene khensile nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta ku khetsa botbet inkomo kusuka ka khomixini ya ndzingano wa rimbewu i budyavu baloyi valavo va vulavulelaka ku khomixini yaleyo i maxikan'wekan'we hi kandi ya N1 ya Midrand hi amukela Mhlave hlayiseka Mavunda Mhlave khalanga phet mpfukeni i vatomi njhani na hi pfukeni kwala mi nga koho tinomboro ku mi twala moyeni mi karhi mi bula na va budyavu hi timhaka ta rimbewu kwala mi nga kona va ri tinomboro hi laha mi ti vonaka kahle hinkwato ni tshemba nangu mi ti vona tani van'wana tipolitiki va kha va ku hayi mi nga vileli ka ha ri mpundzu ti tata n'wina mi ni ve ku voneni yini Mhlave ni ti vona kahle a mi lava ni ku mi tshwetshwenyana hi tona ya ko va ku ni ta mi tshweta va ri Prof Maluleke va lulamile moyeni kambe loko ni heta na vona ni ta mi hlayela tinhlayo leti ni ti vonaka alright a hi ngoni ka amukela mingiseri ka nkarhi wa sweswi hi ta bula na Professor Tinyiko Maluleke hi swin'wana na swin'wana leswi va nga bumabumela ku swona ka leswi nga va ku humeleleni ka timhaka ta mahungu ya swa nhlawulo Prof na mixewe ta inhlikani Mhlave inhlikani le ka vayingiseri hi khensa swinene ku va na hina hi fikini la sweswi hi vona ku tinhlayo ti karhi ti nghena hi katsongo Prof kambe loko hi nga se ta languta mhaka ya tinhlayo ku ka ha ri mixo swinene loko swi ta ka sweswo tin'wana ta timhaka leti nga vikiwa i timhaka ta swiphiqo swa vuthekiniki na ti-glitches hi xilungu leswi swi nga va kona
mi nga va na xo xivula hi laha mi vona ku IEC va ta va tirhe hi kona loko swi ta ka timhaka leti ta xithekniki lexi nga hlwerisa ka switichi swin'wana swo vhotela ka swona ku ntirho wu famba kahle. Ya kunene hi kuma swiviko Mhlave leswi nga tsakisiki swa tindhawu tin'wanyana lomu vanhu va nga ya ringeta ku vhota va kuma leswaku kumbe tilayini ti lehile kumbe maviti ya vona a ya kona kumbe switirhisiwa swin'wanyana leswi swi lavekaka swa pfumaleka. Se i swiphiqo leswi hi fanelaka ku swi sola hambiloko ha yimerile ku vona leswaku swi tele ku fika kwihi nakona swa swi kota ku cinca xifaniso xa mbuyelo bya nhlawulo lowuke. Ku fikela sweswi a hi se vona vumbhoni lebyi kombaka sweswo. Se a hi tshembeli leswaku a swi nga vi swo tala leswi swi nga endlisa sweswo ko va ku va IEC va kombisa leswaku va pfumarile timali eka swin'wanyana swa malunghiselelo ya voho hikwalaho ka ku tsongahatiwa ka budget ya voho. Nako ku hi ku vona ka mina ongeti vo va IEC a va nga tshembi leswaku vanhu va nga huma hi xitalo hi ndlela leyi vanhu va nga humisa xiswona. Hikuva swi tikomba onge turnout ya nyan'waka yi kulukumba swinene swi nga ndleka yi tlula na turnout ya nhlawulo lowo hetelela. Se i ngo ti vutisa leswaku kwalaho ka yini va IEC va nga swi budgetelanga ni nga ha hlayi ku swi budgetela hi mali kambe hi ku tiyimisela ku vona tinhlayo ta le henhla ta vavhoti ti ta eka switichi swa ku vhotela eka swona. Vantshwa lava na a va hume hi xitalo va rhambana na hi ti-hashtag ku a va tshamile tilayinini va nga suki na vo va nga va te tani hi xihlamariso ku va ku ve nhlayo yikulukumba yi nga huma ya ku vhoteni. Ya swi tikomba ingaku nyan'waka ri nga va nhlawulo lowu nga va wo sungula laha vantshwa va nga huma swinene ku ta vhota kambe a ku fanelanga ku va na nchumu lexi hlamarisaka ngopfu hikuva total ya vanhu lava nga rejistarela ku vhota ya tiveka a hi xihundla leswaku i vangani vanhu lava nga titsarisela ku vhota. IEC yi fanele ku assume ku va tata hi vunyingi. Se a hi fanele hi nga hlamarisiwi hi nchumu na munhu loyi a nga rejistara ku vhota a nga fanelanga a fika exitichini va ku vito ra wa ri kona loko ku ri xitichi lexi a nga rejistara aka xona. Se ku na swilo swo tala leswi hi nga vulaka leswaku a swi ri foreseeable a swi nga vonaka swa ha ta hi le kule. Ku na swilo swo tala leswi hi nga vulaka leswaku a swi ri preventable swa siveleka hikuva swi tiveka kambe vonaka onge a swi tirhiwanga kahle kumbexana hikokuveni va mbiyangwani va IEC a va tirha hi budget leyi yi vitaniwaka shoestring hikuva ve ri va tsemeriwe timiliyoni eka budget ya vona ya ku dyondzisa vavhoti na ku tilulamisela enyan'waka. Alright Prof Nkensile hi ta bula eku fambeni ka nkarhi. Inkomo. Alright valava Professor Tinyiko Maluleke mhleri wa tipolitiki nongonoko tiko a xi etleli vuhaxi lebyi hlawuleka u byi twaka hi lebyi humaka la eJoni la hi nga kona hi karhi hi vona tinhlayo leti nghenaka Khalanga Pet Mathebula va karhi va ku loko ni swi vona ku hi ku olova la ni nga tshama kona a ni mi tshwetinyana kambe wa ha ri enkarhi swinene ku leti nga hlayeriwa tivhoti sweswi percent leyi ni yi vona ku la hi leya 18.71% ka ku hlayeriwa ka tivhoti loko kumbe swi ya fika kwa hala ka va 25% van'wani ko va nga ta va na ku vona ku ku ta va ku ri xiphemu xo karhi kumbe milestone yo karhi leyi nga sungulaka ku va hi vulavula hi yona kumbe kwa hala ku ya ku peleni ka dyambu percent yi ta va yi tlakukile ya ku hlayeriwa ka tivhoti kambe sweswi van'wani lava hi nga ta va hi karhi hi bula na vona va nga kona va vayimeri va mavandla ya tipolitiki sweswi na nkulukumba Sphiwe Sibisi hi ta bula na vona mi nge ni vona ya Sphiwe Sibisi right ya a ti kume va ku Sibisi ntsena right no kensa swinene tatana Sibisi right kusuka eka vandla ra Xiluva from the Xiluva party. Definitely. All right, thank you so much for
coming through Tatana CBC. Me comfortable ku vulavula Xitsonga or mi lava we just go through the Queen's language. Yeah, I'll highly appreciate that. I should say the King's language now. Sorry. Because now we've got the gentleman there. King Is he still Charles. alive though? King Charles, he should be there in Buckingham Palace. Okay. Yeah, I can't wait for us to go to him and ask him to change all the policies that they signed for them to extract our resources and keep them there. Is that what we're looking at as Shiluva Party as well? Were you talking about those things to your voters the whole time? No, I'm just what have you been focusing on as Shiluva in terms of drawing people to go to the voting stations and vote for your party? Thank you very much. First of all, I would like to greet your listeners and apologize to your listeners also in terms of the language barrier. But also this is to show that Shiluba is not only for the Tsonga people. Yeah. As much as we love the beautiful name of Shiluba and what it means, Shiluba also is for all South Africans all across board. And I speak isiZulu and I'm a member of Shiluba. Yeah. A proud member also under the leadership of Babu Bongani Baloyi. All right. So most of all, if coming back to your question when you ask what is it that we were maybe explaining to the people and encouraging them to come out to vote. We did maintain that we are not going to speak ill of any organization. We understand our elders have got mistakes, but it's not for us to put those mistakes to bear and use them as a campaign strategy or a campaign message. We've got a commercial break. Let's do some commercial break. Thank you. All right. Minxavo ya ka Shoprite yi vula leswaku u ta kuma minxavo ya le hansi eka hinkwaswo leswi swi lavaka. Hlayisa eka mibukuto yo fana na 5 kg ya ti-Goldie frozen mixed chicken portions hi 189.99 ntsena na 900 gram ya phaketi ra ti-greens frozen mixed vegetables hi 29.99. U ti hlayisela 12 rand. Mibukuto yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 9 ta June 2024. U nge hakeli nxavo wo tlula wa ka Shoprite. And unfortunately, it will only be just that one question. So just make the most of it, and we are done. 100%. What we ensured was the message was more revolving around our president, Mr. Bongani Baloyi. His track record has been a mayor of Midvaal. We ensured that our people understand that because every time you go around on the ground, people say, what is it that you are bringing? How do we know that you are not going to be as corrupt as the guys that are existing now? But with the track record of Mr. Baloyi and the clean audits that he has given for the municipalities of Midvaal, that was now something that of surety to the people that now we have a credible leader, because all organizations have good policies, but the only problem is that the implementation of those policies. So with the Shiluba and with the credible leader like Mr. Bongani Baloyi, we were sure that any policy that the Shiluba comes with were going to be implemented, and truly so, because of the caliber of our leader and those that support him as well. Yeah. All right. I'm watching the numbers. All the best, and thank you so much for coming through. Tatana Simpiwe CBC. All right, Kensame. So itabol. Balaban kukumba Simpiwe CBC kusuka ka Shiluba. Bakuba abalang tengo kat makatulusa na kungundwan. Kumbe shani sungaba swikokerinoko ka bavoti vaya va tsundzuka tolo loko va ku voti na le ka ti voti ta to hlawuleka ta masiku lawa yan'wana ya mbirhi wa Mvulu na Msombuluko na Ravumbirhi. Tiko a xietleli hi ta bula na va AADP. All right, mi nge va amukela ntshemba leswaku va ta va ri emoyeni ku va hi bula na vona kumbexani va ta va ri kona. Mi nge ni twa loko va AADP va ri kona nhlikani. All right, swi vula ku va ta va ri ku va ta nghena kunene la ni nga koho hikuva all right AADP loko va ri kona moyeni a swi vula ku vele va ta va ri ku teni na vona va va nghenisa la endzhaku loko va Shiluva party se va ta va humile ta twa leswaku va AADP va ta va hi khomeleni vona leswi muhumelerisi nkulu wa mina nga vula swona leswaku va ta va ri ku teni na vona. All right, a hi tweneni kusuka ka muhumelerisi nkulu Rhulani u ri kona na va AADP. All right, nge mi twa ri nhlikani.
ni nga tivi leswaku va nghena hi layini yihi a hi le ku va tweni laha. All right ya mi ta va mikarhi ya ta va hi karhi hi va lulamisa leswaku va ta nghena kahle emoyeni ku a ni le ku tweni kahle ku va ta va karhi va bula va ri va kona laha handla deskeni ra va AADP kambe va le ku ngheneni emoyeni kutani ke ku ta va ku ri ntlhontlho lowu hi hlanganaka na wona leswaku hi twa kusuka ka mavandla yo hambanahambana lawa ya nga kona la emidrand ku va hi bula na vona hi leswi va titwisaka swona leswi va swi hlayelaka aka tinhlayo leti ti karhi ti nghena ku a va swi languterile ku va ta va ri kwala nhlayo yi komba ku va kona na kutani mutirhikulori Rhulani Maluleke ya u le ku ntweni yena kambe loko hi fanele ku va nghenisa moyeni ni nga tivi leswaku i channel yi leyi va fanela ku va ta nghena hi yona la kutani Stanley Makhuvele u ta va karhi pfuna ku va hi tihlanganisa na Rhulani Maluleke ka nongonoko tiko a xi etleli ka Munghana Lonene FM 10 ku ya ka awara ya 1 u twa hi laha swilo swi nga famba hi kona u va twile Prof Maluleke leswaku va kombise yini ka leswi swi nga vikiwa emahungwini timhaka ta swiphiqo swa thekiniki leswin'wana swa koho swi nga va ka swi vangiwe na hi timhaka ta mpimanyeto lowu nga hungutiwa lowu khomixini ya nhlawulo yi nga va yi boheka ku va yi tirha hi wona. All right ya leswi fanelaka ku va swi humelela ni tshame ni yimele Stanley Makhuvele a vuya leswaku hi twa leswaku ku humelela yini loko va karhi va tihlanganisa na mavandla ya tipolitiki swin'we na Rhulani Maluleke leswaku va kota ku nghena hi yin'wana ya tichanele la u ta kota ku va u va twa leswaku ku le ku humeleleni ka yini ka nongonoko tiko a xi etleli. Nhlayo letiya Khalanga Pet va nga tikombela ta karhi ta nghena ku karhi ku hlayeriwe 18.71%, African National Congress ve le ka 837,866 kasi ni vona DA ka 490,000 na 35 wa ti-votes leti ti nga hlayeriwa va tikuma va DA kasi van'wana lava va nga henhlanyana i va mani EFF 169,534 hi hlaya lava nga ri ti vonaka ti ri henhlanyana va IFP va kona ka national ballot paper ro votela ka rona ra tiko hinkwaro 38,140 va nga tikuma ku fikela swona sweswi kutani ke mi nge hi vona leswaku ku ta va ku karhi ku famba yini i layini yini Rhulani a nga ta nghena hi yona na vandla ra tipolitiki Rhulani u kota ku nitwa la nga kona kambe loko a burisana van'wana a koti ku swi twa laha ku va nghena kahle hi ndlela yihi. Mi nge hi tlhela hi ringeta futhi Rhulani mi nga vulavula mina mani kwalani mi kota ku nitwa hi nghena moyeni na n'wina ya inkomo ukhensile swinene nkulukumba Sishoka Mpho lava humaka vandla ra AADP lava hi nga ta va ka ri burisana na vona loko hi langutile eka nhlawulo wa nan'waka. Tatana Sishoka, mi vandla leri nghenile nhlawulo ro sungula, xana mi titwa njhani hi laha nhlawulo wu fambeka ha kona xikan'we na loko hi langutini ku ta fika sweswi laha vandla ra n'wina ri tikombaka ri karhi ri tirha ha kona? Ku ya the way vandla ri tirhaka hi swona hi titwa hi tsakini ngopfu hina va vandla ra AADP. Loko ni langute board matirhiselo ya kona, the way the results ta famba kona ti nghenaku, so hi tsakini mara karhi early, I mean sweswi hi le ka 18.71% overall results that leti va nga ti counter, so hi tshemba ku ta ku loko ku ya fika kwala ka voma 80% hi ta va hi tirhe kahle ngopfu. But na sweswi loko ni languta ti results hina vandla ra ADP hi tsake ngopfu because loko ho sungula campaign leyiwani ya ti elections a yi tika ngopfu, mara the way nga tirhisaka swona yi vulavula na vanhu ku ta ku va yi votela yi ta tisa ku hluvuka emigangeni yo hambanahambana, so hi twa hi vona ti results so far ti hi tsakisa.
nkulukumba Sishoka ha khensa swinene nkarhi wa n'wina Mhlabe mi nga va mi karhi mi yisa emahlweni sweswi ku ta va karhi ku xavisiwa hi ta va karhi hi ya mahlweni na kuma yan'wani mavandla hi twa leswi va titisaka xiswona. nongonoko tiko a xi etleli ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kasi ya sweswi hi ta fanela ku va hi bula na nkulukumba Terry Tselane loko Rhulani a ta hi lavela rin'wana ra mavandla tipolitiki lava hi nga ta bula na vona mi nge hi twa loko nkulukumba Terry Tselane kusuka eka nhlangano wa Elections Management Institute of Southern Africa hi bula na vona ya hi nkarhi leswaku bula na vona nkulukumba Terry Tselane. Ntate Tselane, good evening, welcome. Good afternoon. Thank you very much for having me. Yeah, good afternoon. Thank you so much, Tatan Tselane. Yeah, so much has been said about how the IEC has tried, has been doing its work with regards to managing these elections. But let me get your comment on the issues of technical glitches. What's your comment on what has transpired so far in some various voting stations? Well, as you may have been aware, that quite a number of areas there were some difficulties, and I think these difficulties were largely as a result of the fact that the device that they're using for registration, which they use also for identification of voters at the voting station, did not work, and then the staff unfortunately over-relied on that device and did not use the manual system in order to alleviate their problem. Yeah, and the budget that the IEC has had to work with, issues of voter education, and that budget is what was cut as well by a number of, 10 million rands from what I read. Do you think that perhaps has impacted voter education and the extent to which it could be done? Well, they may have had an impact, but I'm not too sure to what extent, particularly because the IEC was still able to employ 85,000 more people to go to help them with counting processes. So the money part could have affected them to the extent that there was not enough voter education. But in terms of the logistics, I don't think it really affected them that much. And the issue of talking about logistics, the extent to which the logistics have affected, the process of the management of this election. Do you think that some people can call this election to question in terms of its integrity? Well, I'm not too sure to what extent this would be a general problem, even though we had difficulties in some areas. So it will only depend on the extent to which the problem was there. All right, then, Tate Tselane, thank you so much for your time. No, thank you for having me. Balaba nkulukumba Terry Tselane kusuka Election Management Institute of Southern Africa hi bula na bona hi twa mavonelo ya vona ya leswi IEC va nga tirhisa swona a yini Nkarhulani Maluleke Rhulani Nhlikani nakambe. Nhlikani sweswi Mhlabe ni na vandla ra PAC va kona nkulukumba Apapuwela va nga ta va karhi burisana na vona. Good afternoon sir and welcome to the question. Good afternoon and greetings to all your listeners. Afternoon, sir. What's your reaction as PAC when we look at how IEC conducted the elections and also your performance as the party in the regional, provincial and national ballot so far? With regard to IEC performance, there were a lot of hiccups, there were a lot of challenges. It would seem that the IEC was not well prepared for the elections. Their staff seemed to have not been well trained. With regard to our performance as the PAC, we are very confident and happy that the target that we had set for ourselves, that is to increase our support threefold, we will reach it. Currently, the results that we see are mostly from predominantly white areas and small voting stations.
we are confident that once we get the results that are coming from townships, that are coming from African areas, we are going to improve and reach our target of increasing our support from our last elections, this time around getting threefold of what we got in our last elections. Mr. Poe, we thank you very much for your time. Councillor Shinene Mhlabe. All right, sesirulan kensa swinene va lava mi nga kota ku va mi bula na vona kasi loko hi nga si tlherisela tintambu a Polokwane swin'wana leswi va nga swi vula nkulukumba tlheriselani leswaku swiphiqo swa vuthekiniki a va nge koti ku vula ku nga va ku ve xiphiqo lexi nga va tindzawini hinkwato na loko ku vulavuriwa hi mhaka leya mpimanyeto lowu nga hungutiwa wa IEC va ku swi nga va swi vitana ku mpimanyeto wu hungutiwile kambe IEC yi swi kotile ku va yi thola vanhu na ku va letela hi nkarhinyana lowu va nga kota ku swi endla hi wona ku va kota ku va fambisa nhlawulo lowu swi nga va swi ri swona leswaku hambiloko ku ve na swiphiqo swi nga ri swingani swi nga kumbukiwa tindzawini tin'wana swi nga vikiwa leswaku swi humelerile hi tlhelo ro fambisa nhlawulo va vula leswaku hi ku vona ka vona swo tala IEC yi ta va yi kote ku tirha kahle eka swona kasi loko nkarhi wu teta wu nge ni khensa ka Stanley Makhuvele Muthusi Peterson na yena muhumelerisi nkulu Rulani Maluleke khensa na Rulani Mzamani lava hi fambisaka va ri ekule va ri ePolokwane mina ndzi hlayiseka Mabunda mi nge tlherisela tintambu enhlikani. Midrand nongonoko wa tiko a xi etlele ka Munghana Lonene FM makombandlela ya SABC ku lo sala timinetse tinharhu ku va ku ba awara liya ya n'we hi kuma mahungu ya misava kasi hi ta va hi karhi yisa emahlweni endzhaku ka sweswo votiphethe kwala mi nga kona ma lunghekile endzhaku ka mahungu ya awara ya n'we hi laha hi nga ta va hi karhi hi yisa emahlweni ntiyiso tinyiko ni kona kwala a kha ha vona tinhlayanhlaya ti kha ti nghena hi kha ha vona na leswi nge le ku endlekeni ka swifundza ku hambanahambana ka swoho ka vula tolo a ku ri siku ra hina vaaki ku va hi vulavula sweswi ha vulavuli nchumu tinomboro to ti nga ta kha ti vulavula va kha va kombisana timhaka ta ku hayi ta vo ka va nga si hlaya hala ka hina kambe ke hi ta twa ku ta hetela ku hlayiwa hi ndlela yini ku nga ri khale ta kuma mahungu ya misava ka vula kusuka kwalano ha ta ya hi mahlweni hi kota ku twa na matitwelo ya mavandla ngopfungopfu kusuka le ku nga na Tinyiko Maringa loyi a nga le at the ranch a nga ta hi byela kahle ko mavandla ya tipolitiki ya ri yini loko hi kha hi languta eka tindhawu hi ku hambanahambana ka toho kusuka kwalano hi vulavula na vateki va mahungu lava nga ka tindhawu to hambanahambana hi ta ya a Mpumalanga hi ya a Gauteng na le Limpopo hambi ku ri Bokoni Bophirima a Northwest sweswo hi leswi hi nga ta va kha hi fambisa swona mingiseri wa Munghana Lonene FM tinongolo ko hlawuleka lo wa mahungu eka hi langutaka nhlawulo wa lembe ra 2024 laha hi nga langutela hi mahlongati ku la ku ta vona ku na tinhlayanhlaya ti vula yini loko hi langutaka timhaka ta ku ya ku hlawuleni ka vavhoti hi ndlela yeleyo loko masiku ya kha ya famba hi ta mi nyika nkarhi wa ku va na n'we mi vulavula mi hlamusela matitwelo ya n'wina sweswiwani etisangani ti nga ri tingani ku va yi va awara ya n'we ehenhla ka nhloko hi nga siya ka mahungu ya misava ya awara ya n'we a hi sunguleni hi hundza hi laha hi lawa mahungu yo tsakisa eka tikhasimende ta FNB tshama u yingiserile endzhaku ka xiviko xa mahungu kutani u twa leswaku u nga kuma njhani R100 clicks cashback hi Meyi pfhumba ri na swipimelo na swin'wana swa ku kuma mimbuyelo First National Bank i xiyenge xa First Rand Bank Limited swi tikomba xipano lexiya xa mahungu xi nga si fika kambe i mahungu lama hi nga ta ya kuma sweswi kusuka kwalano ivi hi ta ya ka tindhawu tetiya timbirhi leyi a Midrand a hi nga tlheleli sweswi ka awara leyi hi ta va hi kha hi twa a Limpopo hi vulavula na vateki va mahungu hi tlhela hi vulavula na vahleri hi ndlela leyi awara ya n'we henhla ka nhloko a hi tweni mahungu lama ma ku fika ku sweswi ya ri yini hi lawa hi tiseriwaka wona hi Bongi N'wamn'wanati Maluleke ya Bongi etse kusuka eka awara ya n'we enongonoko mahungu wa tiko a xi etlele ka Munghana Lonene FM makombandlela SABC enongonoko lowu nga languta swinene eka timhaka ta mbuyelo wa nhlawulo wa siku ra tolo kasi ni tshame na mutirhikulori Pimani Baloyi hi lava ku va hi languta eka swin'wana leswi va swi vonaka xikan'we na nkandziyiso lowu hi nga wu twa le kusunguleni ka nongonoko leyi loko ku karhi ku vulavulanga kumana na nkarhi mateta hi lava ku va hi burisana vona i nhlikana kumamukela
Nhlekani nyiko na kuxota vayingiseri va hina. khensa swinene ku va mi kota ku endla nkarhi kumbe hi ngo sungula kwale ku sunguleni timhaka ta briefing ya IEC laha xifundzenikulu xa Limpopo. Va IEC xikongomelonkulu xa ku va na media briefing a ku va ku hi nyika update ya ku hlayela ka tivhoti laha Limpopo swi fika kwihi, laha va nga kombisa leswaku loko xitichi xin'wana na xin'wana xi pfala, loko vanhu va heta ku vhota exitichini xin'wana na xin'wana, xitichi xexo xi sungule ku hlayela tivhoti, laha loko se ku hetiwile swi nga vuya swi declare-riwa ku ya hi leswi nga le ku fambiseni swona. Ku ya hi va IEC ku hlayela ku sungurile exifundzeninkulu hinkwaxo, ku ya hi vona ku vhota ku vote ku ze ku fika mixo wa namuntlha etindhawini to tala leyikulu ku nga a University ya Limpopo. Ni loko hi ya ka nhlawulo loyi va IEC va vula leswaku ku ya hi malembe na malembe machudeni i vanhu lava yaku eswitichini swo vhotela ka swona hi awara yo hetelela, na lembe leri ku ya hi vona swi endle tano loko se ku fika awara ya 9 a ka ha ri na mintila yo leha eUniversity ya Limpopo. Kambe le University ya Limpopo ntsena etindhawini to tala laha va vulaka leswaku va pfune vanhu lava va ri mintileni liya ku va va fike emakumu, loko swi hela sweswo va sungule ku hlayela. Va IEC laha Limpopo ve ri swifundzatsongo swimbirhi ku nga Vhembe na Sekhukhune swi hetile ku hlayela eka nkarhi wa sweswi wa ku le ku capture-riweni ka ti-result letiya ku ta declare-riwa. Loko ni languta laha screenini xa mina nyiko laha Limpopo kwalomu ka 11.94 wa ti-percent ti hlayeriwile laha Limpopo, ti declare-riwile leti ti nga hlayeriwa. ene ku ya hi screen lexiya vandla ra ANC ri le ku rhangeni emahlweni swinene. Sale ri xile nampundzu ku ki languta mbuyelo lowu a ku ri na ku ka number 2 swi tikomba nga ku contestation leyikulu i xivandla xa vumbirhi exikarhi ka vandla ra EFF na vandla ra DA. Eka nkarhi wa sweswi vandla ra EFF ri le mahlweni kwalomu ka 5,000 wa tivhoti loko swi langutisiwa na EF na DA, mara ku ya nampundzu DA a ku ri yona number 2. ene mi ta tsundzuka loko ni ku ri contestation leyikulu ya position ya vumbirhi ya official opposition hi ku ha swi tiva vahleri va tipolitiki khale na khale va vula leswaku Limpopo i ndhawu ya ANC. So swi tikomba nga ku swi le rivaleni leswaku vandla ra ANC ra ta ya mahlweni ri wina xifundzankulu xa Limpopo, mara ni lava ku tiyisisa nyiko ku ya hi na 11% leyiwa yi nga hlayiwa eka nkarhi wa sweswi. So ku ya hi 11% leyiwa ANC ya ha ri mahlweni, kambe mi ta tsundzuka eka nhlawulo wa mani na mani wa tiko hinkwaro na swifundzatsongo lowu nga hundza vandla ra EFF ri tekele vandla ra DA ku va official opposition. ene vandla leri ri te loko ri karhi nghena ka nhlawulo leri ri ku ri lava ku tshama eka xiyimo lexiya xa official opposition, nakona ri lava ku tlakusa nhlayo ya tisiti ta xona eka provincial legislature. So ka nkarhi wa sweswi loko languta mbuyelo lowu nga hlayiwa swi tikombi nga ku va fikelerile leswi, mara ku hlaya ka ya mahlweni kambe vandla ra DA na rona ri lava ku tlhelela ka ku va official opposition. So loko hi languta ti-voting district leti ti nga declare-riwa nyiko leti hi nyikaka 11% leyi i ti-district letitsongo, tindhawu te le Vilavila, tindhawu to hambanahambana. Ha langutele na vandla ra DA loko hi karhi hi vulavula na vona va nga kombisa leswaku hi ku languta ti-voting stations vona va twa va tsakile, va kumbe timhaka ta le Makhado, va kumbe timhaka ta kona Vilavila. Se hi nga vona ku cinca ntiyiso ngopfu vandla ra DA ri vula ntiyiso, hi nga vona ku cinca lokukulu hi ku sweswi xiyimo xi tikomba nga ku xi ya ka vandla ra EFF, mara loko ku ya huma tindhawu leti hi nga ku vula ku ti-urban areas laha vavhoti va kona va nga votaku hi ndlela yihi kumbe yihi, swa endleka ku va na ku cinca lokukulu, nhlayo leya ya EFF yi ya hansi kumbe hi vona ya DA ya henhla, mara na nhlayo ya ANC yi nga ya hansi kumbe yi ya henhla. Mara 90,000 ka vandla ra ANC, over 90,000. Leswi hi swi vonaku nyiko ANC yi tikomba yi tiyile, mara a ku tshama ku va na xivutiso hi ku tiya ka ANC laha Limpopo. Xivutiso lexikulu i EFF na DA, lexi xi vutisaka hi ANC i margin ya yona. Loko hi languta ti-voting district tin'wani hala mehe ni huma kona hala kaya hala ka Greater Letaba a Mopani, swi tikomba nga ku vandla ra ANC ri wine voting district eka ndhawu leyi eka nhlawulo lowu nga hundza a yi wine hi vandla ra EFF. So i swilo leswi swi langutaka ku ri i mani a retainaku voting district, i mani a yi luzaku, i mani a yi luzelaku ka mani. So nhlayo mbuyelo lowu wa ha ri ku teni 11.94%, kambe sweswi vandla ra ANC ri tiyile swinene, ri landzele EFF laha ku landzelaku DA. Mara xin'wani lexi hi nga xina tanihi vatekamahungu a swi tekela nhlokweni a hi landzelerisa
ti-independent candidate loko va kha va campaign hi landzelela mavandla lamantshwa mi ta tsundzuka papa Penny hi le xitori mavhiki lama nga hundza va ku va sukela ANC va ya ka MK loko hi languta matirhelo ya MK laha Limpopo ku ya hi sweswo ku na 1000 wa tivhoti and it's still early days nyiko so hi ta languta ku ri nhlayo leyi ya henhla yi ya hansi loko hi languta mavandla yo fana na ya Beni Mayengani wona wu le hansi ngopfu even loko hi compare na MK yi ri na 300 wa tivhoti eka nkarhi wa sweswi so loko nkarhi wu ka wu ya hi ta viki hi vona ku swi famba njhani alright khensa swinene mburisano lowu hi ta va hi karhi hi vulavula nkarhi wu karhi wu famba siku ri karhi ri famba hi ta va hi karhi hi tlhela a studio Votpet inkomo tinyiko a Khensa Mingisele Munghana Lona FM leswi nga le ku fambiseni xiswona tinhlayo lava va nga va khumbeka ka timhaka leti va ta ku byela ku hayi ta ha ka ha ri mpundzu swinene loko swi ta ka timhaka ta nhlayo leyi hi langutela ku bula na muteki wa mahungu kusuka a Mpumalanga na ye i le a White River laha ku nga na ntirho lowu fanaka na laha ku nga hi ndlela leyi a amukeleni nhlamulo mabasa nhlamulo nhlekani mi amukerile ka Munghana Lona FM Nhlekani Votpet mfanele ka vayingiseri kusukusela rixile ni kha ni mi vona kwala ka 404 mi kha mi tikomba mi ri ku tirheni swinene kumbexana hi tekeni hi xifaniso xa ku loko sukusela loko rixile mi pfuke mi kuma yini kusuka ka xiviko xa IEC kumbe wa khomixini ya nhlawulo naswona ku fika sweswi ku ya xiyimo xi njhani Votpet ni nga hlamusela ku sweswi loko rixile ku fikela sweswi ha ri kwala IEC The Rock eka nkarhi wa sweswi swilo swa ha ri ku fambeni kahle tinhlayo ta ha ri ku fambeni kahle kambe swi tikomba ku ri na vandla leri a ri vanhu vo tala va tlhome matihlo eka rona ku lava ku kamba ku ri ku vona ku ri ta tirha njhani leri ku nga vandla ra MK ka nkarhi wa sweswi loko ni languta ka the provincial ballot yi kombisa 28,727 leyi ku nga ya vumbirhi endzhaku ka vandla ra ANC kambe hi ku ya va ka IEC loko va ri timhaka ta ku hlawula tona ti gimete njhani tolo loko hi burisana na vona tindhawu leti hina a hi ri ka tona hala Bushbuckridge na Akhonu va Hazyview na va Kruger National Park a hi va kombisa ku swi fambe kahle a ku vona ti-problem ta ti-network kun'wana eka swin'wana swa switichi ti-network a ti nga tirhi va ti fika ta tikhoma leswi swi endlaka ku va na ku nonoka ka mintila ya tilayeni kambe hawa swilo hinkwaswo swi fambe khwati so ni twa mi kha mi hlamusela tinhlayo kwalani loko mi languta hi ku ya hi tinhlayo ku hlaya va fika ka tiphesente mani eka nkarhi wa sweswi ti le ka 20.71%. Leswi vula ku hawa ka ha ri mpundzu swinene u nga vona ku cinca nge vuli ku i vandla leri ri nga ta hlula ka ha ri na nkarhi wo tala ku hi nga vona ku cinca loko mi kha mi burisana na mavandla ya tipolitiki ku na swin'wana va pfa ku va kombisa ku ka va nga enetiseki hi swona ngopfungopfu loko va languta ndzhaku ka matirhele ya khomixini ya nhlawulo ka xifundza xa Mpumalanga ku ve na mavandlanyana yo hlaya Votpet lava va nga kombisa ku vilela na namuntlha nampundzu tanihileswi mi nga vula ku hi vonile ka Morning Live laha hi vula na liya ni vulavula na vandla ra ACDP lava kombisa ku va ve na mintlhontlho eka swin'wana swa station leswaku voteriwa ka swoho ka tanihileswi ku station leswaku voteriwa ka swoho ku nga pfariwa hi 9 o'clock kambe loko vanhu lava a va ri laha ka mintirho loko va pfala ti-gate lava va ri handle va pfaleleriwe ti-gate ivi se va tlherisiwa va nga ha koti ku vota leswaku ku ri swin'wana swa swivilelo swa voko va nga va vanhu va tekeriwe timfanelo ta vota kota ku vota a hi hetseleni a Limpopo loko va IEC va nyika xiviko va kombise ku a ku ri na kun'wana a ku pfa ku hlwela ku va ku heta ku hlayiwa hikokwalaho ka swihehlo swa ku kumbexani ti-party agent kumbe vayimeri va mavandla ya tipolitiki va nga pfumelelani hi leswi swi faneleke swi hundzisiwa eka xifundza xa Mpumalanga loko va mi nyika xiviko va kombisile swilo swa muxaka wolowo kumbe va kombisa ku swilo hinkwaswo lo khuluka kahle hawa a va kombisanga nchumu eka nkarhi wa sweswi Votpet vo lo kombisa ku swilo hinkwaswo swi khuluka kahle nhlamulo Khensile swinene yana ni mahlweni mi hi vekela tihlo hi kota ku vona ku ya mahlweni ku timhaka ta tinhlayanhlaya ti famba njhani Khensile nkarhi wa n'wina
famisa sweswo sesinhlamulo mabasa mteki wa mahungu kusuka ka nhlangano vahaxi wa Afrika-Dzonga aka hetisela xiviko kusuka a White River laha ku nga na vakhomixini ya nhlawulo na mavandla ya nga languta hi mahlongati ku ri xana timhaka ta nhlawulo ti fambisa ku yini tinyiko ngopfungopfu loko ku langutiwa ngopfu ka xifundza xa Mpumalanga kambe ka xiviko xexi a nga nyika xona kombisa timhaka ta ku MK yi tikomba na yo yi kha yi ta hi matimba hambileswi loko wa languta tinhlayohlayo leti swi vula ku leswiya swa mbirhi xa nharhu swi nga tala ku ka swi nga humeleli kambe a hi tweneni ku tinyiko ku ya emahlweni laha hi nga koho u khome yini khensa swinene Buthphethe i 17 timinetse kusuka eka awara ya 1 wa ri ka nongonoko mahungu wa tiko a xi etlele ka Munghana Lonene FM makomba ndlela SABC laha ni nga tshama kona ni tshame na manana Makoma Makhupeji kusuka eka huvo ya vufambisi eka vandla ra ANC lava ku va hi languta eka kusuka eka vandla ra ANC na matitwelo ya vona ri nhlikana na ku mamukela Inhlekani Tinyiko na vayingiseri va wena khensa swinene ku va mi kota ku endla nkarhi loko ni karhi ni scrolla la ni languta ka tiballots hinkwato vandla ra ANC ri tikomba ku ri rona leri fambaka emahlweni eka provincial ballot, national ballot na le ka provincial ballot ya laha xifundzeninkulu xa Limpopo mi titwisa ku yini? As the African National Congress i twa i tsakile na ku hi teka nkarhi lowu ku khensa vaakatiko va Limpopo na vaakatiko va Afrika-Dzonga loko va hume hi xitalo tolo loko ri va vota va karhi va tikomba va ha seketela vandla la African National Congress a va khensa swinene ene a swi twisisa ku seketeriwa hi vona a swi nga olovi maka ku va ha ri na swiphiqo swa ku tala leswi a va ri la hi swona ene swi twisisile ku va ri ka hina mi nga tlhelela mara fambani mi ya longisa laha mi nga ona kona kambe hi ku languta tiphesente leti nga loko hi langutaka hi ku hambanahambana ka tona tiphesente ta kona ti tikomba ta ha ri hansi swinene hambileswi vandla ra n'wina ri tikomba ku ri karhi ri rhanga emahlweni loko ku na vandla ro tanihi ra DA leri twaku onge loko tinhlawulo lowu kumbe mbuyelo lowu wu ta va wu herile ku va ku hlayiwa ku ta va ku karhi ku ngheniwa ka coalition mi swi vonisa ku yini sweswo ni nge swi hlamuli ngopfu hi mhaka ku i swa le national mara hina Limpopo a swi vona ku swi clear ku yi ta hundza kahle ku nga ri na collision because loko u vona mbuyelo wa Limpopo wa provincial gepe leyi nga na yona swa ha tikomba ku hambi ka ha ri 10% kumbe 11.9% leyi nga hlayiwa mara swi vona gebe yikulu to an extent ya ku i nga va yi famba kun'wana ka va 70% ene loko mo swi xiya mbuyelo lowu i lowu u vuyaka ngopfu emadorobeni that's why mi vona DA i ri henhla ngopfu hi mhaka ku madoroba ya ku tala ya ha seketela vandla ra DA so le makaya ka hina ka ti-village ta ku tala a va si heta ku hlaya a va si heta ku capture lero hi tshemba ku swa ha ta ya swi hi favora ku ya mahlweni lero hi vona nga ku ka province koho hi titwa hi ri confidence ku rawa ANC ta kota ku ya mahlweni mara swa national hi ta tshikela vurhangeri bya national ku va voho va teka ku decision ku ta va ku humelela yini kwale national mi nga va sweswi mi khomile tinhlayohlayo kusuka eka etlhelweni ra n'wina tanihi vandla ra ANC ku mi le ku tirheni njhani ka switichi swo karhi ku nga va ku ri na laha kumbe ti-voting district leti mi ti tivaka ku se swi herini vandla ra ANC hi rona leri nga ku rhangeni emahlweni information yaleyo nga se va kona because leswi swi humelelaku va ta swi humesa official loko yi cheka ka system leyi nga le ka yona ka ha ri ready hinkwako so yimele until va ku switichi hinkwaswo swa masipala wo karhi swi hlayiwe hinkwaswo ene ka ku tala wa swi vona ku va ha lo hlaya swintsongo swa ku tala swa va ha ri busy va ha ri ku captureni ene kun'wana ha dila kun'wana na ha ri na ti-challenges leti IEC a va diladilana na swona so I think hi ta yimela later nyana na madyambu na va mundzuku na mpundzu i ku hi nga ta va clear ku hi hete kwini mara swi tiva ku i mhaka ku le makaya masipala ta ku fana na ti-areas ta le Vhembe ta le Mopani ta le Sekhukhune i mhaka ku yi ti rurale ngopfu kuma ku swa hlwela ku ti-network ti kota ku tirha so mara hi ta ti yimela and ha tshemba ku ka ti-areas teto hi ta va hi tirhe kahle mi nge se famba manana Makhupeji ku languta eka mintlhontlho leyi IEC yi nga va na yona swin'wana swa swona i ku va van'wani va vaaki va kombisa leswaku a va kumangi nkarhi wa ku va va ya va ya vota mi nga ku yini n'wina hi leswi nhlawulo wu nga fambisa hi swona mi swi vonise ku yini
nhlawulo wu fambe kahle ku lova ku masiku lama ku na milawu ya ku tala ya IEC leyi meni vona ku vaakatiko va hina va fanele va teka nkarhi wa ku twisisa milawu na mafambiselo ya IEC ku nyika xikombiso ni vone ku ri na vanhu va ku tala lava va mikarhi ya ku tala a va rejistara va joni mara hi mhaka ku a va vuye makaya va nga swi kotanga ku rejistara a va nga swi hleketi a va hleketa ku loko va ya xitichini va ta nyikiwa baloti yin'we kasi lembe leri a ku ri na nawu lowu nga pfala hi ti 17 ta May ku loko u fanele u cinca xitichi i fanele i apply ka CEO and vanhu va hina van'wana a va nga swi tivi sweswo xa vumbirhi i xa ku vanhu va swi twisisa ku loko u nga rejistarangi ka ndhawu yo karhi u nge vote ka yona mara van'wana hi tikume va lohela timbilu hi mhaka ku tilayini a ti lehile ti lehisa hi ku wa swi vona ku vanhu lembe leri a va hume hi xitalo ene va khensa ku va hume hi xitalo a ni tshama ni vona tilayini leti ta ku fana leti a hi ri na to ta ha fana na ndzhaku nkarhi wa luwa va 1994 na va 2000 i nkarhi lowu vanhu a va ta hi xitalo lero mina ni ri sweswo a swi twisisa ku IEC ta ringeta ku in future va lunghisa swiphiqo sweswo ku loko se ku ta va na ti-elections tin'wana ku nga vi na tilayini ta ku leha ku fana leti a ti lehile tolo mara wo khensa hi ku hinkwavo lava a va ri switichini ku fana na vulapulukwana ku na switichi leswi nga pfala hi 2 because a va teke decision ya ku loko u ri layinini hambi yo ba nayini loko u ri layinini nkarhi lowu nga ta heta ku vota hi wona va ta ku pfumelela ku u vota ene va endlile sweswo ene va khensa hi sweswo alright khensa swinene mana makhosi i swona i khensa inkomo ta va eka ri burisana inkomo i manana makoma makrupechi kusuka eka vandla ra ANC hi se mahlweni nongonoko tiko a xi etlele ka Munghana Lonene FM makomandela SABC ta va eka ri tlhelela studio na mutirhikulori Pat Khalanga Mathebula Pat ente yeso tinyikwa khensa swinene makumembiri na minute ntsena yi bile awara ya n'we nakona ko hlawuleka wa mahungu ka Munghana Lonene FM mina ni Khalanga Pat Mathebula sweswiwani ya ka muteko wa mahungu wa Gauteng hi atwa ku vo va yime ku lunga ku fika kwihi loko hi languta ka timakata leswi va swi vonaka tani hi muteko wa mahungu a hi amukeleni Horisani Sithole nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Pat mi pfukeli Sithole hayi mabiha no tsakisa hi kombe xikosi Khensile Sithole a hi languteni ku sukusela rixili leswi a swi vulavuriwa ngopfu tinhlayo kambe hi sitekeni hi ku gimeta ka ku hlawula matolo mi vone yini tanihi vateki va mahungu na ko xiyimo se xi komba yini a Gauteng Pat tindhawu to hlaya swilo swi famba kahle mara ku va na ku talatala ka tilayini tanihiloko mi swi tiva ku na vanhu lava rhandzaka ku loko se kha ku tirhiwa van'wani va lava rhandzaka ku ndla swilo hi ku hi nkarhi wa late van'wani va byela ku hayi na va tshika va famba later on ni ta kasi hala tlhelo ti-problems leti ya ta ku kumeka vanhu va fanele va ya ka ti-voting stations to karhi ti nga va ti ri tin'wani ta swilo leswi nga endlaku ku va na ku talatala ka vanhu hi ku ya mahetelelweni ku ni languta loko hi tlhelela ndzhaku eka nhlawulo lowu nga hundza speech hi 9 o'clock a ku ri nkarhi lowu a swi pfala mara hi vone Sithole a ni swi tivi ku endleke yini hi Sithole la kambe ri tikomba ri tsemile riqingho leriya i ta va kha ri landzelelana kambe Rulane Mzamani muhumelerisi wa mina moyeni a ta kota ku twisisa kahle ku endleke yini hi timhaka ta ku pfala hi ndlela yoleyo inakona ku hlawuleka wa mahungu 25 minute ntsena ku pele awara ya 13 ka Munghana Lonene FM Sithole ri vuye ri tsema riqingho nkama lowu la kha mi kombisa ku mi tlhelele ndzhaku ka nhlawulo lowu nga hundza But yes ana ha hlamusela loko hi tlhelela hi langutisa ka nhlawulo lowu nga hundza mi ta tsundzuka ku speech swi vuye swi pfala hi nkarhi wa 9 o'clock loko hi languta hi compare na lembe leri ma swi vona ku vuye swin'wana swi hundza kwalomu ka 10 o'clock mara tindhawu to hambanahambana hi vuye hi twa ku ve na ku kwetlembetana ka tindhawu to fana na vo Eastland vo Katlehong na sayiti ra vo Wits so hi tindhawu leti hi nga twa ku nga hetiwangi kahle mara loko mi langutisa swi vuye swo tindhawu to tala swi famba kahle swivangelo swa ku va switichi swi hlwela ku pfala a swi vangiwa hi ku va vavhoti va tele ngopfu kumbe a swi vangiwa hi mintlhontlho leyi va khomixini ya nhlawulo va kha va hlangana yona hi matirhelo na matirhiselo ya switirhisiwa swa ku vota
ku vuye ku va na ti-extension botpet mi ta tsundzuka ku loko hi xitalo na loko hi kha hi vulavula na va IEC hi nkarhi yo tala va ta hlamusela marito ma ku fana na ku a ku na munhu loyi a nga ta ka a nga pfumeleri ku nghena a hlawula loko o va nkarhi lowu a va wu pimile wu fika so swi vuya kwalaya ka ku vanhu loko va fikile vhele a va fanelanga va hlerisiwa va fanele va pfumeleriwa ku hlawula tiphathi leti va ti lavaka hi swin'wana swi nga endla ku hi vona switichi swi kha swi pfala hi minkarhi ya vo ma after 10 o'clock ku ya mahlweni but swi kona leswi swi nga hatla swi heta loko mi langutisa tinhlayo ta kona mi kuma ku xi a ku nga ha ri na vanhu a ku lo ti tshamela hi ku ya hi ti-instructions sweswiwani 27 timinete ku beya awara yan'we a Gauteng mi vona yini but la ka Gauteng ka premiership hi vona ku nghene mbuyelo wa ha ri kolomu ya ka 14% laha hi vona ku ANC yi kha yi famba mahlweni yi landzeriwa hi vandla ra DA yona yi landzeriwa hi vandla ra EFF ivi surprisingly MK yi le ku teni yona number 4 ka nkarhi wa sweswi MK party yona number 4 so hi swilo leswi nga langutana na swona ka nkarhi wa sweswi Sithole Khensile swinene nkarhi wa n'wina yana ni mahlweni mi tlhomela tihlo hi ta kota ku vona ku yisa kwini mahlweni timhaka ta tinhlayo handle ka sweswo vana na siku lerinene ku tiya ku engeta Horisani Sithole muteki wa mahungu wa nhlangano wa wa Afrika-Dzonga ka hini ka xipiko kusuka exifundeni xa Gauteng mayelana matshامelo ya tinhlayo na leswi va nga swi vona ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka leti ti khumbaka leswi hi nga gimetisa xiswona aka mavhotele na leswi se swi ku ri nhlekani lowu xiyimo xi nga hi xiswona hi ndlela yaleyo a hi tlheleleni le The Ranch leyi ku nga na tinyiko maringa hi ta twa ku ku fika sweswi lava a nga na vo va ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka ta leswi tinhlayo ti nge le ka nghenangeneni xiswona lomu ku hlayiwa kona tivhoti hi ndlela yaleyo tinyiko makumembirhi nhungu timinetse kusuka eka awara yan'we mari ka nongonoko wa mahungu wa tiko a xi etlele ka Munghana Lonene FM makomba ndlela SABC laha ni nga tshama kona ni tshama na nkulukumba Lamula Mabunda lava sukaka eka vandla ra SARA swi na masiku ni karhi ni va vona na tolo ni va vona va tshame kwala i nhlikana ku mamukela mi khensa swinene ku va mi kota ku endla nkarhi hi ngo sungula mi swi vone swi fambe njhani u fambe njhani nhlawulo nhlawulo general wu fambile kahle swi kona swintlhontlho laya na laya kambe hi nge swintlhontlho leswi nga kona hi nge amukeli ku swi vhela swi onha ntirho hinkwawo lowu a hi languteni na wona swona swi kona swintlhontlho kambe hi leswi loko vanhu va tiyimiserile swi nga lulamisekaka nkarhi lowu taka ku nga va ku ri mintlhontlho yi leyi mi nga yi lemuka leyi mi vonaka onge leyi ya koteka ku yi nga lunghisiwa ka nkarhi lowu taka yin'wana ya mintlhontlho ya kona hileswaku vona vatirhi va ka IEC ti-presiding officers na vapfuni va yena swi kahle leswaku va trainiwa swinene nkarhi wa ha kona leswaku va kota ku twisisa mafambiselo swilo swi famba hi ndlela leyi fanaka ku nga ri ku aka xitichi lexi nkarhi wun'wana ku va na leswi loko mi ya hala mi kuma ku leswi ya hala swi endlekaku a swi endleki ngopfungopfu sweswo swi tikomba hikuva na hambi hi ri hina va tiphati leti ti va ku ti karhi ti campaigna hi nkarhi wolowo va hi dyondzisa leswi lavekaka leri loko hi ya hi va hi karhi hi swi tiva ku laveka leswi kambe kuma ku nkarhi wun'wana ka vona ku na laha ku tsotsombaka nyana mara tanihiloko ni hlamuserile hi nga pfumeleli swi onha ntirho hinkwawo lowu a hi languteni na wona hikuva tiko i ra hina hina hi fanele ku va ni ri xavisana le handle ta kha ta nghena mbuyelo wa karhi wa nghena tinomboro ta karhi ta tikomba mi titwisa ku yini SARA ri le ku tirheni njhani muhaxi loko hi languta tinomboro sweswi nkarhi wolowo loko ti karhi ti nghena a hi leswi swi tsakisaka swinene hi ri vandla ra SARA hi ri vandla ra SARA i vandla leri hi nga tiyimisela ku tirha hi tirhela vanhu i vandla leri lavaka ku hambana na vukungundzwana vandla leri lavaka ku nyika vaakatiko varhangeri lava nga na ntokoto vuswikoti na ku tiyimisela
and I message low a hi va nyika wona kambe swa tikomba ku swi tikomba u nga fikelelangi ngopfu ku handle ka ku vanhu ku va ku ri na swin'wana naswona leswi nga nghenelela ku va ni swi yisa tinhlayo ta hina ndzhaku tona a ti hi tsakisi a hi swona leswi a hi swi languterile loko kwala ku fambeni loko se swilo swi herile ku va na mavandla lawa ya nga tata va fika va ku vandla ra SARA hi kombela ku tirhisana na n'wina ku va hi ta kota ku va hi fambisa eka ndhawu yo karhi mi ta va mi open for ku va mi endla swilo swo fana sweswo muhaxi timhaka ta ti-coalition i swilo leswi a hi vheli hi swi writer off completely hi ri vandla kambe mi ta swi twisisa swinene mi tlhela mi yima na mina leswaku coalition a yo fanelangi yi va coalition for the sake ya coalition mi ya aka coalition na ntlawa kumbe phati leyi nga tiyimisela leyi nga na mavonelo yo yelana nyana na leswi mi nga na swona leswaku ku nga vi na ntlhontlho eka ku fikisa vukorhokeri eka vaakatiko mi ta yima na mina yi kona ti-coalitions leti nga kona na nkarhi wa namuntlha tindhawu to tala a hi ti-coalitions leti fikaku ti yisa ku nhluvuko ka vaakatiko ku tshama va ri ka ti-boardroom va ri ku lweni siku na siku se a hi swona sweswo ku nga vi coalition ya swikhwama a ku vi coalition yo yisa vukorhokeri ka vaakatiko kambe ri nga va ri ri kona vandla kumbe ni nga kumbe mi nyika xikombiso vandla ro tanihi ANC vandla ra DA na vandla ra EFF loko mota tanihileswi ku nga khale ma ri kona ma ri kona eka timhaka ta tipolitiki i mavandla lawa mi vonaka onge mi ta swi kota ku va mi tirhisana na wona eka xiyimo lexi nga ka xona muhaxi sweswi a swi nga ni oloveli ku hlamusela ku ina kumbe hikuva xiboho xin'wana na xin'wana lexi tekiwaka xi tekiwa hi central committee ya hina hi ku languta tiphati to fana teto mi nga ti vula leswaku va tiyimisele yini va tiyimisele ku endla yini hina hi tiyimisele yini hi tiyimisele ku endla yini muhaxi na loko munhu a ya vukatini hi rhangela ku tiva ku loko ri wanuna tala ku tiva ku ntombi leyi yi rhandza mina kumbe yi rhandza xiyimo xa mina leswi nga na swona na se hi leswi na le ka tipolitiki swi fanele ku va xiswona loko va endla sweswo swi ta endla ku ti-coalition ta hina ti tiya ti tlhela ti fikisa nhluvuko na vukorhokeri ka vaakatiko because hina hi ri vandla ra SARA hi ti tumbuluxe ehenhla ka swilaveko kumbe ngo hi ku va ni nga ri na kahle ra ka hina ni ku SARA established and founded on biblical, not necessarily biblical, but on Christian principles. Right. So, in swona leswi endlaku hi va na vutlhomatihlo hi languta kahle ku vandla leri nga na xikongomelo xo fana na hina hi xihi vanhu lava hi faneleke va serva they are about God's business business ya hina khensa swinene ku va hi burisanile tshemba leswaku ta burisana hikwalaho kumeka ka minongonoko inkomo ya khensa mahaxi inkomo va lava hi burisana vona nkulukumba Lamula Mavunda va suka eka vandla ra SARA hi ta va hi karhi hi tlhelela ka Buthphethe enhlekani Sweswo mi yingiseriwa mukana Lona FM 13 timinete ntsena ku bile awara ya 13 ile ka nongonoko hlawuleka nongonoko wa mahungu laha hi ngele ku languteni ka timhaka ta mbuyelo a hi yini ka muhleri lava nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ku vele ku voneni ka yini a hi amukeleni tatana Good Enough Mashego hi vo hi vula ku na vona nhlekani lo Mashego nhlekani mi amukeleli ka mukana Lona FM enhlekani Buthphethe na vayingiseri va mugana Lona FM Ingeleli namuntlha siku ro sungula loko se ku hlayeriwa mbuyelo ku na swihlamariso ku na leswi vana va swi languterile hi ndlela le mi le ku voneni ka yini n'wehe hi tlhelo ra n'wehe ngopfungopfu loko hi languta hi tihlo ra n'wehe ra vuhleri ya ni vona leswaku ku ri swi ta famba njhani ka ti-result ta tiko swi ta sungula ku vonakala namuntlha loko Northern Cape yi humisa ti-result ta ku hetelela ku ri kumbe ANC ta va yi tirhe njhani ko kwale ekusunguleni a ku nga langutiwi leswaku yi ta swi kota ku tirha kahle mara ni vona leswaku la ti-result leti ta huma Northern Cape kumbe mundzuku yi ta kuma Western Cape na Eastern Cape because u komba ku ri
kuna xihatsanyana katsongo ku hlaya ka vo ka ti-ballot leti hi swona leswi ta yi kombisa leswaku swi va manjhani mara ndhawu yin'wanyana ku ri yi ta tsakisa ngopfu ku langutiwa hi KZN ku ri sweswi ku hlayiwe 19 kumbe 17% ya ti-ballot swi komba leswaku MK Party yo leya ku ri ya rhanga ka MK Party mara ku ya hi ti-polls ku ya hi swa ku tala ngopfu leswi swi languteke hina i ku ri MK Party a ni voni leswaku loko se va hlayipeheretile ku ta va ku ri le rhangaka i ta va yi ri koyo mara a ni voni leswaku i ta rhanga mara i ta va ri koho leswi swi vonakalaka swi ta endleka IFP ni vona leswaku i ta kuma iyo leyi ta rhanga mara yi nge rhangi hi 50% plus 1 i ta va yi na kumbe 30-something percent kumbe 40-something percent leswi vulaka leswaku lava lavaka ku endla mfumo le KZN ku ta vulaka va tirhisana na IFP mara leswi swi kombaka sweswi ku ri leswi a swi vulavuriwa before tlhelo before ku hlawuliwa swa ku ri ANC yi nge kumi 50% na loko swi sungule kahle swi laka ma 10-11% swi sungule ku vonakala and loko se Western Cape humisile kumbe namuntlha kumbe mundzuku na Eastern Cape i la swi ta vonakaka koho ku ri loko ANC nga kumi Eastern Cape mara yi nga yi kumi indlela leyi a ku langutiwa yoho loko yi nga kuma Limpopo yi nga kumi indlela leyi a ku langutiwa ku ri ta kuma yoho swi ta komba leswaku nationally eka tiko yi nge swi koti ku kuma 50+1 loko mi kha vulavula hi ku tsandzeka ku fikisa 50 ku ya ehenhla ka vandla ra African National Congress swi nga vula yini hi tlhelo ra ntirhisano wa mafumelo loko kha ku langutiwaka ku va swifundha swi ri na mavandla kambe lomu ku yiwaka ka national se ku fanele ku tirhisiwa coalition swi ta pfuna ngopfu mara vona leswaku swi ta pfuna ngopfu ka ti-province ku ri loko se u languta le ka national swi ta endla pon'wanyana ku ri loko se ku sungula ku negotiatiwa ku vulavuriwa mhaka ya ti-coalition ANC yi ta va na nkinga ku ri i ta tirhisana na mani endzhaku ka nhlawulo leyi hi ku ri leswi i ta kumaka lava ta pfumela ku tirhisana na yoho va ta kombela swilo swa ku tala ngopfu swin'wana ta kuma ku ri ANC nga swi koti ku va nyika so mara ku na leswi swi voneke hi mhaka ya vanhu va ku fana na vo Tata Thabo Mbeki nkarhi laha huma vanhu va ta campaign ku ri swa komba ku ri ANC a yi lavi ku vonakala i ri bandla ra ku ri ri tirhisana ngopfu na mavandla ya ku fana na vo EFF so leswi swi ku byela ku ri ikonomi ku ri i ta famba kahle swilo swi ta famba kahle swa mabindzu la Afrika-Dzonga vanhu lava tisaka mali kumbe lava tisaka ma-investors ta leta ku huma le matikweni man'wanyana va ta lava ku vona DA ina participation ku na leswi swi endlaka ka mfumo lowu ta va koho wa coalition leswi swi ta endla ku ri ANC loko yi kume 40-something leyi vanhu va ku tala ngopfu va ta leswaku yi ta kuma yoho yi ta fanele ku ri ku ri languta la ka EFF u ta kuma ku ri loko yi nga swi koti ku tirhisana na DA ku ta laveka ku ri i kuma ta ku fana na vo IFP na vo Boza mara Boza ndo leswaku yi ta tirha kahle i kuma leswi titsongwanyana ku ta tirhisana to ku ri kahle ANC hi xilungu va ta ku it's either EFF ku ri i ta swi kota ku rhangela na Afrika-Dzonga DA kumbe ndlela ya vunharhu yi ta endla coalition ya leti titsongotsongo ngopfu leswaku yi ta kuma 50+1 yi ta va a majority party with a minority ya the vote loko mi kha vulavula hikwalaho ka ku va yi tirhisana na swiphatani kumbe tiphati leti nga ta ti kuma tinhlayo ta le hansi kumbe tiphesente ta le hansi na vativi hi tlhelo ra timhaka ta ikhonomi a va vula tani kambe hi nga siya mahlweni ni khomile tani hi sungula hi hundza ya le mavhengeleni ku endla leswaku hi ta vuya hi xilamula kahle xivutiso lexi hi nga kavanyetiwi hi timhaka ta mavhengele a hi kandziyeni laha sweswo mi yingiseriwa munghana Lone FM 20 timinete ntsene ku bile ku nga si ba awara ya mbirhi ni ta tlhelela ka tinyiko kambe ni nga siya koho ima ni hetisela na tatana Good Enough Mashego hi xivutiso xexiya xo hetisela loko va kha va vulavula na vateki va mahungu va hlangana va vaxo va Afrika-Dzonga tatana Good Enough Mashego lava va vavekisi va kombisa timhaka ta ku kumbexani a swi ta va kahle ku a vandla ri va ku ri rhangela ri teka leswi swintsongo ku ri nga yi ngopfu ka left kumbe ri nga yi ngopfu ka right ya hi leswi hi vulavulaka ku ri ku na center left ku na center right ku ri loko u vutisa munhu ku ri ANC yi le kwini yi le ka left kumbe yi le ka right vanhu va ku tala ngopfu va ta ku byela leswaku ANC la ka center kahle mara yo yi lava ku ri vanhu loko va yi languta va yi vona le ka left mara ANC la ka center i mhaka loko mhaka leswaku ku na swa ku tala ngopfu swa ku ri i swi vona ku fana na Democratic Alliance although Democratic Alliance yi la ka right katsongo mara hayi right ku fana na vo
Freedom Front Plus. So sweswi ANC lesi sitivaka ku ri leswi Cyril Ramaphosa swi vulavula hi mhaka ya ntirho hi mhaka ikhonomi u nga swi koti ku swi endla loko u qualify na EFF hi ku ri ANC na EFF to hambana mara ti hambani ngopfu ene leswi EFF yi vulavulaka hi swona leswi va ku na ti-cardinal pillars ta yoho swa ku tala ngopfu i swa ku ri swi ta endla ku ri ANC yi famba ya le ka left ngopfu and loko ya le ka left ngopfu vanhu lava kumeke timali lava ku laveka ku laveka va endla ntirho va nga swi koti ku faka mali ka tiko ra ku ri rhangeriwa hi vanhu va ku ri va le ka left hi ku ri loko ANC ya ka conference ya ku hlawula u ta kuma ku resolution ta koti ta endla ku ri mfumo u nga swi koti ku tirhisana na tibindzu na mabindzu la humaka ka matiko man'wanyana so sweswi DA ya tiva leswaku vanhu va ku sungulela ANC ta fonela vo endzhaku ka nhlawulo leyi ku ta va vo ku ri nga swi kota ku tirhisana njhani loko yi lava ku rhangela na Afrika-Dzonga. Good enough Mashego nkarhi wa tela ha ta bula eka masiku ya lama ya landzelaka sweswi ani Khenseni inkomo sweswo mingisero mugana lona FM 10 timinete yi nga se ba awara ya mbirhi a hi tsutsumelele ku nga na tinyiko maringa hi yana mahlweni tinyiko aye butphete khensa swinene mari ka nongonoko wa mahungu wa tiko a xi etlele ka munghana lonene FM makomba ndlela SABC 10 timinete kongoma eka awara ya mbirhi laha hi nga ta va hi karhi hi gimeta kona kasi laha ni nga tshama kona ni na nkulukumba Apostle Eric Mthombeni lava sukaka eka vandla ra ATM inhlikana ku mamukela inhlikana mahashi xaweta na vayingisela makaya khensa swinene ku va mi kote ku endla nkarhi vandla ra ATM loko ni karhi ni ri vona ri le ka le ni vona ngopfu le xifundzeninkulu xa Eastern Cape laha ku ti komba ku tinhlaya to ti karhi ti famba kahle kambe ku languta eka national se ku na 2.1 million wa tivhoti leti ti nga hlayiwa mi titwisa ku yini mi vona yini hi vona hi ri ku tirheni kahle swinene hi ku loko hi kamba la tivhoti ti nga hlayiwa kona i tindhawu tintsongo ngopfu tindhawu tikulukumba nationally a ti se hlayiwa so a swi tiva ku ri hi te ku hindeni ka nhlayo leyi vonakaka nationally na la provincini ya Limpopo ka tindhawu laha hi nga tirha kona hi swi tiva ku ri vugangisi bya hina bya tivhoti byi fambe kahle na ti-confirmation ka ti-party agent ta hina a swi tiva ku ri tinhlayo teto muhaxi a ti se nghena kambe hi ku vona ka n'wina loko swi ri nkarhi wu karhi wu famba mi vona onge ATM yi ta hela yi ri kwini lexi xi lavaka hi lava ku ri ATM yi va yi antswini ku hindza ka nhlawulo lowa 2019 hi lava ku ri position yi va yi antswa ku ri yi ta va ri kwini a ku ri yi antswini ku hindza ka nhlawulo lowu nga hundza ku antswa loko ku nga va ku ri mi langute yini loko mi ku mi antswini loko mi ta va mi tirhe njhani loko antswini ku ri swifundza hinkwaswo swa Afrika-Dzonga hi va hi ri na xitulu hi ku ka nhlawulo wa 2019 a hi ri na switulu ka Eastern Cape na le KZN ntsena so loko ku ri ku hi tirhe kahle hi ta va na switulu ka swifundza swi ri 9 and a hi ri na switulu swimbirhi ntsena eka National Parliament so hi lava ku tatisa nhlayo yaleyo so nhlayo yin'wana na yin'wana leyi yi antswisaka ya 2019 yi ta hi tsakisa swinene hi ku hi vona ku kula hi ndlela yaleyo hambileswi mavandla yo tala lama ni nga ta ku a ni tivi ni ngo tirhisa vito ra lamatsongo loko hi karhi hi burisana va kombisa ku ri loko swi ta ka timhaka ta coalition i swilo leswi swa ka fanele ku va ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa hi swona n'wina loko swi ta ka timhaka ta coalition mi kwini hina hi le ka coalition as hi vulavula hi ku loko u langutisa COJ hi le ka coalition i government of unity ya COJ ka ti-metro tinharhu ta le Gauteng hi le ka coalition na le ka Eastern Cape hi le ka official opposition a Nyandeni so a na problem ka coalition hi ku a swi vona ku va ku fambeni ka nkarhi a swi nge vi kahle ku ri politiki yin'we ku va ntlawa wun'we politiki ku va wona wu nga na matimba for tiko hinkwaro so coalition ya hi pfuna ku ri yi hunguta matimba ka ntlawa wun'we wa tipolitiki so hi fambisana na yona hi mhaka ya coalition hi ku hi le ka yona ni le ku yi tirheleni kahle that's why ka Mogale City me le Mogale City ya ATM ene i mhaka ya coalition mi nge se famba n'wina nhlawulo mi wu vona wu fambisa kwini nhlawulo wu fambe kahle
a swi nge endleki ku ri nhlawulo vanhu va 23 million plus va ri va hlawula swilo swi famba kahle ku ri hava swirhalanganyi a swi ri kona swirhalanganyi but lexi ni nga xi vulaku hi IEC swi tikomba ingaku a yi nga tiyimiselangi ngopfu ku a yi nga ri prepared enough a va nga swi hleketangi ku ri vanhu hinkwavo va nga tsarisa batata hi ku loko hi vona ku ka tindhawu tin'wani ti-ballot papers a ti xota sweswo swi komba ku ri a va nga voni ku ri vanhu va tata hi vunyingi lebyi va nga ta hi byona but handle ka swona swiphiqo leswi nga kona swiphiqo leswi kotaka ku swi solviwa ene swi kote ku solveka khensa swinene nkulukumba Mthombeni a khensa swinene nkarhi nkomo va lava hi burisana vona i nkulukumba Apostle Eric Mthombeni wa ri ka nongonoko mahungu wa tiko a xi etlele eka Munghana Lonene FM makombandlela SABC a hi tsutsumeleni ni tlhela ka Pet enkomo mi tinyiko ya khensa swinene lava ku bula na va xiphorisa a Mpumalanga kambe ni nga si bula na vona ni kombela mtshamo wa xitulu leti ntambini a sungula hi hundzisele mavhengeleni wanuna wa 39 wa malembe eLukwatini eMpumalanga u khomiwile ndzhaku ka loko a tlule nawu wa timhaka ta swa nhlawulo na ku onha nhundzu hala tlhelo va ri miehleketeleriwa kavanyeta matirhelo ya ku hlawula hikokwalaho ka ku va a popiwile mvulavuleri wa maphorisa eMpumalanga Colonel Donald Mdluli va kombisa leswaku va ringetile ku heleketa nkulukumba loko va suka ka xitichi xo vhotela ka xona kambe a ala kasi un'wana wanuna u khomiwile a Verena hikokwalaho ka ku teka xithombe xa papila leri a vhotela eka rona hi la ku tatwa to tala eka timhaka leti a hi amukeleni mvulavuleri wa maphorisa eMpumalanga Colonel Donald Mdluli nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani ka n'wina Tatana Khalanga xikan'we na vaingiseri va Afrika wa vulavula hi hlanganile namuntlha la endzhaku ka loko hi lava ku tiva ku tanihi xiphorisa eMpumalanga ku endleke yini hi wanuna loyi mi nga hetelela mu khoma hi ku tlula nawu wa swa nhlawulo tolo loko karhi ku hlawuriwa wanuna loyi fike endhawini la ku hlawuriwa kona kutani swi tikomba a ri ku tekeni ka leswi a swi teka swa yena a ri ku dyeleni ka mavele leswi a swi karhi swi kavanyeta nkhuluko wa mhaka ya ku hlawula va ve vatirhi va maphorisa ku maphorisa lava a va ri ka ndhawu liya va komberiwa ku va n'wi susa ivi a dodombisana na vona laha a nga kumeka a faya nhundzu kumbe ku onha movha wa maphorisa leswi nga endla ku a va a kumeka a va a khomiwa so i langutana na milandzu yimbirhi nandzu wo sungula i wa contravention ya Electoral Act kumbe ku va a tlule yin'wana ya milandzu leyi fambisanaka na swa nhlawulo un'wana nandzu lowu a nga langutana na wona i nandzu wo va a onhe nhundzu endzhaku loko a va a onhe movha wa maphorisa so kala ka nhundzu leyi mi vulavulaka yona i ku onhiwa ka movha ya maphorisa ntsena a ku khumbekanga timhaka ta switirhisiwa swa nhlawulo ka sweswi switirhisiwa swa nhlawulo swa IEC a swi khumbekanga loyi wo teka xithombe yena ke ku endleke yini loyi mhangu leyi humelele ndhawini ya le Nkangala ka xitichi xin'wana loko a fika i kumeke va n'wi nyika ku ya hi leswi endlisiwaka swona va n'wi nyika tiballot ku a va a hlawula kasi nkarhi wolowo a ri ku tekeni ka swifaniso so va ve va n'wi vona impela va n'wi hlanganisa na yena lava kumbe electoral officer eka ndhawu liya kumbe presiding officer endzhaku ka sweswo loko va vulavurisana na yena loko se ku va na majambu ku swi endleke hi vo 10 o'clock nampundzu na majambu endzhaku ka a fiki ku bile awara ya ntlhanu ku kumeke swifaniso leswi se swi vonaka eka swiyenge swa mahungu kumbe swa social media laha swi nga endla ku va kumeka va pfula nandzu hi ndlela yeleyo loko hi kha hi languta hi kha hi gimeta Colonel mi languta matirhelo ya n'we ku sukusela nguva leyi ya nhlawulo yi sungurile ku fika namuntlha mi vone yini hina la xifundzeni xa Mpumalanga hi nga vika ku hi ve na nkateko wo va hi nga va nga na timhangu to tala
leti nkarhi n'wana ti nga endla van'wani va nga va na ku ehleketa ku swilo swi fambanga kahle hi ve na ku tirhisana kahle na va IEC xikan'we na van'wani lava va nga kona eku lwisaneni na mhaka kumbe ku va va sivela kumbe ti-law enforcement agencies so hi nga vula kahle ku nhlawulo na matirhelo lawa hi nga wa vona na nseketelo lowu hi nga wu kuma eka vanhu lava a va ya ku hlawuleni na vaakatiko hi ku angarhela hinkwaswo swi tikomba swi fambe kahle hi rhandza ku khensa ngopfu ka vaakatiko va le Mpumalanga ka leswi va nga swi endla a hini mahlweni ku a swi hela hi fika makumu hi swo swi endla ku na lava hi nga va veka ku va tirha ku kwale kumbe deployment ya hina ya ya mahlweni ku fikela laha va IEC va nga ta vula ku se va gimetile hinkwaswo swi herile kona hi nga ta kumeka hi va hi susa vatirhikulobye va hina. Colonel Donald Ndluli khenseni nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomo va vulavulela maphorisa ya le Mpumalanga Colonel Donald Ndluli va gimeta mburisano wa mina na vona hi xiyimo xa vuhlayiseki na matirhelo ya vona hi nkarhi lowu wa nhlawulo. Tinyiko hi le kusuhi na swinene na ku fika makumu u ri yini? Kensile Butpet la ni nga tshama kona ni tshame na nkulukumba Love Mondo emuyimela ku langwa lava nga tiyimela hi voxe. Mr. Ndo, good afternoon, welcome to our program. Epfukeni minjani? Should I continue in Tsonga? No. That's fine. I see your numbers nationally you are at 69. How are you feeling? Is this what you're expecting? Look, honest, or to be quite honest, I'm not really bothered about the numbers. You know, for me, these elections were more about, laying a foundation. And I think, I have, and these numbers are already showing that, there's a great impact there in terms of, laying that foundation. So for me, the biggest thing will be 2026, 2029 when I'm running as a party. I only made an announcement that I was going to run in December, and I didn't start campaigning until February. So I only had like 3 months of campaigning because honestly, I just wanted to use these elections as a way, to just put my foot in there, lay a foundation, so, have a great impact. And I think this is showing that, there's a great impact already. So I'm quite happy. Were you contesting only in Limpopo or also nationally? Nationally and in Limpopo, but only in the Limpopo. So I'm hoping to get all my votes, either for national seat or the provincial one? Only from Limpopo. Okay. Because I don't know if you're aware, but you can't actually aggregate your votes from different provinces. Yeah, that's true. So I thought I might as well just run in my province. If I get enough votes, they'll come from Limpopo. Maybe we can talk about the campaign. Why did you start late? Why? Because I'll tell you, I was in the process of putting a party together to be called BAPSA, Building a Better South Africa, with the aim of contesting the 2029 elections. But then when Ramaphosa, announced that for the first time independent candidates can, run, then I thought I might as well use, these elections, as an opportunity to lay a foundation. And that's why, I didn't worry about, starting my campaign earlier. I just thought, I'll do it now. And I'm great, the way, I'm very proud of my team, on the ground. They did a very great job, if you look at the numbers, I'm actually doing better than some political parties. So, it's a good sign. Yeah. Overall, how did the elections go? What were your observations? Look, I think if in terms of the outcome, I don't think there's going to be much changes. I just think the only thing is the ANC is not going to get the majority votes. Okay. But I think they're still going to get them. They're going to get most of the votes, and the DA will continue to be the main opposition party, and the EFF will probably come third, or maybe the MK. But I don't see much change in there. So there's a possibility we might end up with a coalition government. No. I have issues with the coalition government because I don't think South Africa is ready
ready for a coalition government. You know, if you look at what's happening in the local governments, you know, if you look at places like Kurulen, you know, KZN and Tshwane, you know, you will see that, you know, coalitions haven't been working, you know, and part of it is because people are so obsessed with power, and then, you know, it leads not to a lack of service delivery. So we're having these issues on a local level. Imagine what will happen, you know, on a national level. You know, we could end up having a country that's ungovernable. All right, Mr. Ndou, thank you so much for talking. We hope to talk to you some other time. Thank you for having me. Thank you so much. Lava ay burisana bona enkulukumba Love Mondo emuyimela kulangwa lava abangati yimela hi voxe kasi tinhlayo ta vona ta karhi ta tikomba ka 69 kumbe makume ntsevu nkaye kambe va vula leswaku va tsaka a ku ri ku va va simeka makungu lava va nga na wona ya ku va eka lembe ra 2026 ku ya eka 2029 va ta va karhi va simeka vandla ra vona kambe va twa va tsake swinene hi leswi swilo swi nga fambisisa xiswona swi va swi karhi swi hi pfuna na ku va hi karhi hi gimeta eka nongonoko tiko a xi etlele ka Munghana Lonene FM makomandlela SABC vito ra mina ndzi tinyiko maringani ku tisela nongonoko lowu kusuka hala the ranch Budpet. inkomo tinyiko wa cancer swinene i ntiyiso a ri a the ranch tinyiko maringa a ka ri pfuniwa hi principal wa hina hinkwerhu ku nga tsundzukani Edith Nkona i nga rivali ku khensa na Mhlavendina kusuka le the rock a Midrand a fambisana na Rulani Maluleke tani muhumelerisi hi ndlela leyo kasi ala tikona nga ko Polokwane a ni famba amoyeni hi muhumelerisi Rulani Mzamani na Ncindani Eric Mabasa Bongani Baloyi a khome mchini kasi mina ni khalanga Pet Mateo la bonge msaba awara yanwe hilawo na bonge ya awara ya mbiri hilawo na bonge ngwa Mwanati Maluleke bana nasukulanela nani tata